niwe nobyaka ndaciye no kuwagenda shido utanga mbere apana gauda niwe hasaka seto kunkugambira kana kareta kasete bakampera zako kupanse bishambo byona nabitebikanise Sugarzu umwana wanje wamutaje iraza an gauda garzu umwana wanje wanonye ubusinje nakwishengereza aywaye ko imeraho ogarzu umwana wanje nyo gauda tantara umwana nakwishengereza utangwisiza kagwe yatsa vekura kwa moto kwa masa kufa kwa Nashkonko gumshija kalazengo kasente kanela kasente ncheki gumshesete tiaztiko kuma tunwa na kabata shuntu mujanga senta kusinde cha nutrumante kana sa business umbere nienda kuzaka para shopping ebintu ndo mushata kosa kora takumsindi cha sente zanje tipo manje kintu cyo kwenda kuntekana sasa cha Chay toka jishize kana chererwa mani nyenda kugenda speed nyine mirimo mije nyenda kuzona kwakira abana kandi kunda heze nyina appointment yo kwenda kubugana naka Teresa chay nyenda kuguna ko kugenda simu amene mukano mangu nyine minji yo kana ndeleze kandi kayabireje wanje andiyo ni nishat hati yechukuri wa Teresa naka tuzomu workshop speed nienda kumara ko ndarigeyo nze kwakira abana bariyo bahumurera izoba kare wajya mucyo yahire mwamicha yahire Teresa nienda kugenda nabitereza wabitereza nenda hari kumukora nyingi ndakacayi nyenda kumukagenda ntacererwa teramucyo manya mwami mazima nipenda umukozi neme mokane mpenda ahina atandikira ni mukikumi n'ibiri ndiyo mmerumo umukozi kiyagenzire wajya mutokoza bwapa kumpereza umukozi akamaze mu kiteka tekno cyo kumpa umukozi kandi nanyekana kugambirira ngo ugeze horebe ngo ndwasa kubona umukozi ntumbona akubambe nagambira bona Sara yangira ngo story Sara uriya kuro ubuto mucyaro ko mucyaro kumuterireho yangira ngo mukozi ari ana kutubona ro mukozi mu rujaro ku munonga ndizire mwe namweka kasa n'umukozi mu runzi ako ba ngiriho na mucyondozo yanyereka ngo umushiti nakoraje munonga nakoraje kandi ati ndio nanyenda kugambira kandi ndibasa na wasa kusaba kasente kacha kuko mpire yangambira ngo nayende mitwara mukaba cyo kumanisa mitwara mpira ayine kubana ko hato takafanya hato waza connectinga na Sara of course nyoti nyine bwire waza connectinga na Sara ureke ngo wagamba nabo ananke ubwo mukozi yana basa kwisheri izo araragiza ariko no mango abana bene bije mukaskota chaye kugira ngo yakuberana kacayi tikine shonga mucarani ndaka kabonire yona nateka nkawa kababo kana katekero mbira namanya mkano mpo mwiko mwikabonera mucara kacayi tikine shonga kwa pata na wandi business yanantereraho ayaro wakatwine workshop hano makunda heza njye kuza kwakira abana mwe no mbyoro noza urebwa ngo wargayo mangu warita abana nanye naza kutebeka nsaha nango bare no kunkiriza kureta umukozi hande saha ije naza kutera Sara ariko yanditera umukozi gatakare zya mutware 5
Yo wanjizira tumweno ariya yara. Atene bitwarina nabasajja ukora. Ati waramuze nawe. Soko ramare koramuzanyo nawe yo nacererwa yo ninjenda. Koramare koramuzana nawe ibintu ushereke ngo yakora ki? Arege ngo yija. Kati. Bari mwana. Ugende ki? Ati kanjende. Kwa turebana nani ndeta abana. Kare bana. Ahura. Gari mazo mchana. Urugendo ruzi. Yego mazo. Unga kandi cyakorwa kutamo. Eti birenda kusubira. Uniza kubona umukozi. Umusizo wawe yarahire utakimpa umukozi. Konkrete sana kubona umukozi. Uko umusizo wanje nawe utimwese ndake nafunga abakazi. Nawe nimbasa kumureta mbiri terwa kandi arasa. Mmanisa umusizo kwiyicereza ubona umukozi. Tiyo kwita kuri abamwe yabake. Nabwe reka ntere saruko muganga uko mwana yikiza mu ngate ubona umukozi sakaru bituma mupirire yanise Arasar. Konka mwana unomango rizarwa baruka. Nomaka nafite bizi honto na wandondero umukozi omwami tarakuna. Konka rizoba yangira ngo mbona umukozi bwe no mucyubabire nongambiro munyoboreze. Konka tarenga mitware 5. Wahurra. Kare bana. Naza kumutegereza. We bare sara ngo ndi yakhereza ki. Konka nakoraje. Kare. Reka mutegereze. Reka ntegereze umukozi wo gunda abana nabona bambaraga hishomero. Natandikiraho nakora nyuma kandi nanikaruhuka mbona soko ndenyeshasha umugongo reka nibakacara. Ndarwende yansire. Uko mwana nayibara. Iki nakikorwa mukamu. Ntegereze umukozi. Bamanyere ngo tuyishake cyane abategereze reka nyerebera kativi no mwami n'abakanayiza no mukoza banashikaha umwe nanyakaruhuka wowe no mugongo we no mani gabe gambire ko karanga naye bari nanye naza kugira ubwire ngo menye ndeba kativi abana banje bareba ho bashika twesibura mu kadebe kintu twerebera kativi nabwo kama nankunda James kanike ya motoka shibine na motoka soboye tera heru mu wanji kando gono wanga hinaje mukanga rogo muri yashi turiyo si wari wanga hireri wari kweta bakunu kanta kucenga ukazuva ko tasara no manyashi Sara Sara moya kuhereza kuna Sara ni mwana rajangu mumpa yakaruma no mukini umurimo mbe nabo mbe namugambira nti yabona umukozi amusindikira gukora nyando umukozi nanye niwe yangambira nengira nakasente yakakugamba bena yabinga
mwikirizana ngwenu mwiza bwiye twikirizana kare twakwakira taha Mungaka nosoma zile ebiro vingi no kuryo kuryota ntakurya utakuriye mwana konko bwahikaha utafaye wacha ahubukakaraho buri kimwe cyo nanjye baturuho ibyo kurya emagati ngati nakirabisha mwina namugati nogamba cyecho leta bintu yawe turi ayima wongeza horari wana ndikire kwenda munkorere umukomo ningira nureba tinkwenda kwata ha bintu byo nibyo kureba kurekana inyenda usimure uboneze je kosho no mu ntebe mbe orebwe ngwe kare na wagirebera haza eje meza nogireba ngo utagira nke meza zindi nemeza neje nemeza yo kureba nemeza y'ikirahuri uwanyoje byo utakagirebere ngabanga atineziriye bikora hikaha ebe by'umundo tabikwataho ngo simura higuro boneze tayirizo nozireba to kuza kutekamo amizi natayirize hato teke mo simura basimura haza ninyenda kwere kuko kusimura ati no simura oti wande babito okwatoti Noropa kusimura utatama amizi mingi utamuti rero kumena usimura wareba ejiniye ngarumo yanje nyina kokana bwe madam yani bakikora noza ona no witube nsimura itaka itaka sana nyo basimura ite witube nsimura rero wazu wanja ngo hari nteruzi mutayiruzi ntusimura mama gusimura kandi wanyegesa niza kusimura itete tabansimuza cherezo kokima marene musimuza brangit ati brangit eji kugira ngo nubrangiti brangiti nesimura niba kweshweka simura muza kwato tekisimura ubume no simura oti kandi ebe nana bikwata kanko wabzabiruza but kwata joti oti madam nabchen wabchen atege wabikwata sindi cyakabiri ora kaha Nyano simura genda iningo gitareze Nyano bireba utebekanise cyo kunywa utebekanise cyo kurya abana ko barize bahikaha barebwe ngo mwanya mungiye ukajya munuka Koka shogo mugati ukasika wansobe bana kutamazana bishatu madamu nyine njara onka sozabura noyetwara rero nobode cyo kunywa to kunyata to kuryoha Acho flash kalina kamu umfreska hina karu hati wo burekere mbaze kwerekere byura kore manyadika ko wara kukiriza hati wahika hadebo gisimu giboneze ndiba na ndebe nakashirana kazo bwana kugisimura simura tugina ningira nukareba kasimura nakwakareba hati umubanze wahaboneza rero turebe n'utweta twizaga mu kota makrimi ati makrimi yokoze ni boko mukari nabito binafitebeka nsikozya ngene mbe ninye iyo zi bintu era mwe kare madam kare Fazkani nichikamanya charo kumazima nikangerere sara musesi unasema bintu byabyo nakora ono kumazima nayiza kuba we ninga nayiza kumkorera mu ebitamu kamutere tere Hello sir umuchi wanyohereza namureba ngwenda kubiha naza kumukubagubura mpora tindu kumanya koka kandi wono munyacyaro ono kunaza kubasikana n'abana banje kandi bagayana wonka bakabata ngo kataka bahereza mere ngo baje omuntu ngambire ngo babo basimura nitaka yewe shitika cyurraga na hasi ya mukama no kucuma ati kucumanya ati ngacurraga mbwe
Dadi twargayo. akaba yampinduka. Dadi kahahindutse. Sister. Twargayo. Kayo mazima mwara ha katebe nka Urugendo rwa baringo mutana. mukuruka yabozo banje Mame ndwase. mukuruka yo mazima Mame wasira rayo. omuntu wasibotse mukuruka Naragayo. Magara. urugendo rwabonera Naragayo. urugendo rwabonera Urugendo tugwire shoma. mazima mukuruka muhani Mazima. hasomozo Ese mami. mukuruka yo mazima Mame naragayo. uryaho toyine shoma Tenyine so. somo nezende mukuruka yo mazima uryaho ugumire mazima mukuruka yo umwana usubira kugendera bita Rero kandi kunakuruganka kushoborire nabaza mu workshop ko narga munani nakikabona shanga abana babantegerize babashyira hero ya gate kantwija mikano mwiza kukagira cyo watebekanisize yo natebekanise mazima nabwiye kujya Sara Injara. Niye jara. Eka twatebekanise mazima Mbere y'ishomero nojimanya. ebintu burije wamaze Mame tureta kwerire kumisinga kureba. ego koga shoma nanimba misinga madamu wanje nanka umushigisha umushyiyiza mazima Eh. wariyo natebekanise eh ubwira mwashanga rwe ayargaho yazo kuronde cyo kunywa Na antes. Umusyo. umushyino umukozi mwana w'umubwino Mama resa umukozi. Ay ay ay. sime tata Emerumo. sime tata Tureka twarihire buri. ego umukozi mwaragize umukozi Some bita. mu mwareba ingerezeho nareka ngo mwaza kwikabe habo umukozi umwara haro umukozi inkwenda mizano zano yani yokusibana muzeranye ndamushome bitabo bana mwe Dadi ntuko bishome bitabo. Dadi ntuko bishome. ndamushome bitabo tikwenda kuza kora umutu kuzanazana namazima. uwe so gukora mirumo cyamukwe kandi no mushikumasha nk'umukozi kare yije tibine gukora mirumo bino ko iko kwata ngo mukimenyese kana bayashuje kubana nabara kwata umushisha ukata sikana hata yega gukora mirumo hati ate cyangwa munonga ne bitabonora hata bajya mwaka Mwari wakusoma. bino gukora mirumo no nabwo n'ukunda bana Kokana de to kwantu koreho buri mu buce buce. zakugezaho na wowe mucyaro isoko bakere resoro wacu no mucyaro bakere bege kombera umwata tikwe n'abana bo kuma mukabasigara amana bakora Sister. ekikurozo Ebyo kuzanazana tugiyemo. Namazima. Shome. ibyo tumasitebekanisiho tumazima turukube naza mu workshop ubu naragaha mabri narihire no kuruhanyira no kuza kunaga ine kumbura twatebekanise kare abana biza basa no kurhanar bakaza kuntekan Oga mama ni. Bueno, pues matar como cara que tomé tu punto hakama tu no mizo apistu. Ukasanga na baundi. Tata uya na teresu. Yaresera ka hungo. Ai, punto baba ta kurani yo ro ya sa kurana dai. Ya Yami. kurana ya. Ngana tabara ndiwe nizo wakaka tatire musoks. Akhi. Akhi tu rakhe tu rafne